Oknum ASN Anemadan Handayana ajak tunangane ni Putu Eka Septia Dewi juga teken polisi ini gara-gara ketareng nganggon narkoba. Kapolres Badung AKBP Leo Dedi Devretes kedampingin Kasatres Narkoba AKP Budi Artama nerangang pasangane ento juga duga Sabtu 18 September jam 12 di Jalan Siwe Banjardajan Peken Mengui Badung. Awalnya marelaka periksana sing tepukine barang buktene. Tapi mare tim opsional Satreskrim Narkoba meriksa handphone Eka itu misi ngomongang tongos nempelang sabu. Ulian anto tim ngajak ASN ane dari staf di kementerian ajak demenane ke lokasi. Maka dadua mare ngaku yen barang buktine sube jemake ben engkebange di dur padangi. Tongosnya di samping Pura Banjar Dajan Peken Mengui. Suut ento pelaku ajake ke tongos barang buktine engkebange. Di tongosi ento petugas makatang plastik klip misi sabu batne 0,11 gram. Suut keto mara ajake ke kosne ane Pak Pura. Ditu masih tepukina alat hisap utawi bong ajak korek api gas ane sesai anggone nyabu. Maka dadua ngaku yen sabune ento ane ngelahang madan made. Ia cuman ngalihang sabu ane beline teken made uli Gus Edi hargane Rp350.000. Lucone Gus Edi jani sedang bogolan di lapas. Pelaku ajak barang bukti langsung abane ke Polres Badung. Tim Bali Express ngelaporang.